Tužna vest za srpski vaterpolo. U Beogradu je iznenada preminuo legendarni trener Mirko Petrović, popularni Bosanac, decenijski trener mlađe kategorije Partizana. Petrović je rođen 1950. godine. Ceo radni vek proveo je u redovima crno-belih sa Banjice, gde je radio i pre ulaska u vaterpolo školu crno-belih. Predvodio je i kalio preko 40 generacija. Imao je više od 1000 đaka. Među njima su i momci koji su kasnije postali velikani igre u bazenu. Ostaće zauvek upamćen po tome što su ga svi voleli, kako kolege, tako i igrači. Bio je vrhunski stručnjak i odličan pedagog. Kremacija Mirka Petrovića Bosanca će biti 7. oktobra u kapeli na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija će biti održana istog dana u 10 časova i 30 minuta u prostorijama Partizana na Banjici.